Lochan lo lochisako nguVusi Nanas Skosana umusi kamhlangi kunza kogwazana ikomo yana seyagwaza yazi nikinya kwangayithapita kanithapha amathumba endoda bakwethu ngiyandoshisa namhlanje ehlelweni ngeZefundo ngaphasi kwe-channel Ndebele TV SA. Namhlanje sizokhuluma ngomzimba wendatjana. Esifundweni esidlulile besikhuluma ngesingeniso. Namhlanje sizokhuluma ngomzimba wendatjana. Nasikhuluma ngomzimba wendatjana kulapho sithola khona ukuthi indaba iyakhula. Ukukhula kwendaba kutholakala emzimbeni wendatjana. Isingeniso sivezile abalingisi saveza umraro kanye nendawo saveza nesikhathi. Umzimba wendatjana wona-ke usivezela ukuthi indaba ikhula njani, bese umzimba ubuye usivezele ukuthi irhobha njani indaba, ubuye isivezele ukuthi izehlakalo zendaba zivela njani. Umzimba wendaba usivezela isitlhori sendaba, bese kuthi umzimba ubuye usivezele ukurhobha kwendaba. Ngamagama ngemva kwesitlhori indaba iyarhobha. Akhe siqale ukukhula kwendaba. Basele sazi kuhle ukuthi kuyini umraro okhona endabeni namkhana kuyini umraro okhona phakathi kwabalingisi. Indaba iyakhula. Ngamanye amagama sithoma ukubona abalingisi banyakaza begodu sithola umbona ikutana izama ukurarulula umraro aqalene nawo endabeni. Sithoma ukubona nabanye abalingisi njengembangi sithoma ukuyibona seyizama mhlambe ukulwisana nekutana izama ukuthi ithikameze. Indaba iyakhula. Ngamanye amagama sithoma ukubona abalingisi benza izinto kumele bazenze ukuthi baphazamisane. Umzimba kumele umumethe izehlakalo ezitshengisa ukukhula kwendaba. Ngamanye amagama kumele kube nezehlakalo ezivelako zivelele ikutana. Singatsho ukuthi kumele kube la sibona khona kuhle ukuthi emidlalweni la umraro njengoba sele siwazi ikutana irarulula njani umraro okhona, uwenza njani ukuthi uwurhobhe ube ngconywana namkhana uzama njani ukuthi awulungise. Bese kodwa sithole lokubona ukuthi umlingisi wembangi yena uwukhulisa kangangani umraro begodu ngiziphi izinto azenzako ezikhulisa umraro. Ngamanye amagama nasifunda sikhuluma ngomzimba wendaba kulapho sikhuluma lapho sikhuluma khona ngezehlakalo ezivela pepeneni ukuthi kwanje kunomlando lakho namkhana kunomraro namkhana kunerarano, bese siyaveza ukuthi umlingisi oyikutane umraro lo uwuthatha njani, kwesibili uwamukela njani, kwesithathu uzama njani ukuthi awurarulule. Kwesine-ke silinde ukubona umlingisi oyimbangi abangisana nekutana azama ukuthi ayukhulise ukuthi kurhobhe. Bese-ke kwesine sizama ukuthola umlingisi omsekeli asekela namkhana ahelebha ikutana ngokuyipha amano nokuyiyelelisa ngezinye zezinto eziqakathekileko endabeni. Izehlakalo kumele izehlakalo zikhule zitshengise isitlhori. Abalingisi bathoma ukutshayisana khulu lokho indaba nayikhulako ezehlakalweni. Silahlekelwa lithemba ikutana kwesinye isikhathi abatloli abafana. Omunye umtloli uyayitlola ikutana sibona ngathi ngeke isaphumelela, nathi sithome silahlekelwe lithemba kanti indaba isaya phambili. Sihlangane nokuthuthuka kwenye neminye sihlangane nokuthuthuka kwemiraro ekhona endabeni. Imiraro iyatshitshinga iyaphambili, ikutani iyazama ukurarulula kodwana ngasikhathi kuvela neminye imiraro ibe mningi ipakelane bese sibone ngathi ngeke isalunga. Sithoma ukurarana ngoba abalingisi bayachuguluka. Umlingisi oyikutani ngasikhathi umthola ngathi akasenamandla aneleko, ngasikhathi umlingisi osekelako naye umbone ngathi uphela amandla, ngoba ngesinye isikhathi uthola ukuthi sibona ngathi umlingisi oyikutana akalaleli umlingisi osekelako. So zinengi izehlakalo ezivelako begodu engakutsho ukuthi umdlalo ukuthi uyakhula namkhana ukuthi indaba iyakhula. Izehlakalo ngizo ezenza ukuthi umfundi namkhana umlaleli namkhana umbukeli alulukezeke ukuthi ufuna ukulalela namkhana ukufunda namkhana
ukubukela ngamagama iyakhula indaba izehlakalo ngizo ezenzeka endabeni ngizo zakha isithombe ngizo begodela ukuthi silulukezeke sifuna ukwazi ukuthi kwenzekani ukuya phambili. Ukuthulwa kwemiraro esekelako ukuthulwa kwemiraro esekelako kulokho kuvezwa kuhle ukuthi umraro lo usuka kuphi namkhana ukhula nje uya kuphi. Siyafunda ngendlela yokurarulula ukuthi umraro naselo khona urarulwa njani. Sifunda ngezinto ezingahobhisa umraro uye phambili. Ngamagama siyafunda ukuthi umraro uyararuleka kunendlela zokurarulula umraro ezithize mhlambe ezimbili zintathu or ezine zihlanu. Sibuyeke sifunde nokuthi ngasikhathi izinto umraro lo uyahobha uye phambili ukukhuliswa ukuthi nakuthi bazama ukulungisa okhunye ngasikhathi okhunye kuvele nakho kube namandla indaba besiyachichinga iyaphambili. Sifunda ngokubekezela. Umlingisi oyikutani simbona uyabekezela uyazama ukulungisa noma kubudisi noma kubhala kodwa sifunda ukuthi umuntu nakanomraro kumele abekezele. Sibuye ke sifunde ngokuba nethemba ukuthi noma kubudisi umuntu uyaba nethemba abone ukuthi la kubudisi kodwa acabanga ukuthi ngelinye ilanga uzakwazi ukusebenza aphumelele namkhana ngelanga uzakunqoba namkhana ngelanga uzakuhlula aphumelele emrarweni aqalene nawo. Sifunda uqina ngamagama nasifundako kumele indaba yethu nasifunda ngemiraro kumele sifunde ukuthi umuntu uyaqina abe namandla ngoba na uqinako kusho ukuthi ithemba onalo seliyasebenza. Na uqinako kusho ukuthi uyakwazi ubekezela. Na uqinako kusho ukuthi uyazwisisa ukuthi umraro akusimraro ukuthi ungahlala ukhona kodwa kumraro kuyinto edlulako. Ukhopha kwendaba. Asikhuluma ngokhopha kwendaba sikhuluma ngalokho indaba ikhula ngamandla ichichinga iya phambili. Kulapho kuvela khona eminye imiraro esiceda ithemba sibone ngasuthi indaba lengeze salunga namkhana sibone ngasuthi umlingisi oyikutane angeze asalunga. Kusisikhathi kulapho ikutana ilahla khona nayo ilahla ithemba ukuthi nje awa noma sekuthiwani izinto ngeze zisalunga. Kodwa singakhohlwa ukuthi umlingisi nakalahla ithemba kukhona umlingisi omsekelako omsekeli okunguye kumele amnikele amandla okunguye kumele amkhuthaze okunguye kumele akhulume naye amenze ukuthi umuntu le afuna uyenza ayenze ichubeke namkhana iphumelele ihlabele phambili. Kulapho ikutana izizwa ngasuthi iyalahleke iyahluleka begodu ayiphumeleli endabeni yakhona. Kulapho sithi indaba iyahobha ngamagama ikhula ngamandla ngendlela yokuthi nayo umuntu langabubukele namkhana ulalele uphelwa lithemba ngoba kuvela intshijilo eziningi nezithusako begodu siyabona ukuthi abatloli abaningi bani bayenze kube indawo lapho wonke umuntu afuna ukwazi ukuthi kodwa ngeke indaba le ikhula ihobha iyaphambili izagcina ilungile na. Bese-ke ikhula njalo bakwethu iya kuphi esihlorini. Abantu bathanda ukubuza ukuthi isini isihlori. Nasikhuluma ngesihlori sikhuluma ngendawo lapho kuvela khona amaqiniso. Sikhuluma ngendawo emnandi endabeni. Kulapho kuvela khona okufihliweko kuvela amaqiniso. Abanye abahloli bathanda ukuvala indaba nasele isesihlorini ngokuthi bayilise ilengile. Isithole kulapho kuvela khona epepenyeni ukuthi kuhle umraro lo usukaphi ususwa ngubani ususelwani namkhana kuvezwa lokho kufihliwe besingakwaziyo. Nangabe umuntu bekeba siyamthola bambambe aphethe umthwalo ngaleso sikhathi kusho ukuthi kuyavela konke kusepepeneni. Kulapho indaba ichisa khona kulapho kuvela khona ukuthi kuhle lasikhuluma iqiniso indaba le isichingisa kuphi njalo njalo. Bese-ke kunokuhobha kwendaba. Ukuhobha kwendaba kulokha ishida esihlorini ichinga phasi ingathi yokuphela ngamagama iyahobha. Nangabe bekuchisa kakhulu bekuliwa abantu bathoba behlisa amaphapho umoya iyehla bese kuba ngconywana. Ukuhobha kwendaba kuphakathi kwesihlori nesiphetho kulapho umhloli asitembela khona ukuthi kusale kwenzekani ngemva kwesihlori ukuthi sele kuchisa la kusekuphela ukuchisa kwenzekeni kodwana ayikafiki indaba yethu kuphi esiphethweni isakhamba kuphi isakhamba ehobheni kwendaba amagama indaba iyahobha nangabe ichisa kakhulu kuthoma kuba bhederenyana. Kuthoma ukuhobha
kwehle bese kuya kuphi kuya esiphethweni. Okumumethwe umzimba wendaba. Umzimba wendaba umumethe izehlakalo zendaba. Umzimba wendaba umumethe ukudenjwa khona ukudenjwa kwendaba kuhle ivezwe ephepheni ukuthi ikhulunywa ngani. Kulapho umhloli ademba khona konke ngokupheleleyo ngamagama usikhiphela amathumbu wonke ngaphandle asivezele ukuthi kuhle kuhle kwenzekani nakudenjwa indaba. Kwamaswaphela kulapho kuvezwa khona amaqiniso wendaba, kulapho siveza khona inzinzo ukuthi indaba le kuhle kuhle inzinze kuphi. Engingakutsho bakwethu ukuthi umzimba wendaba kulapho sithola khona indaba kuhle, kulapho sithola khona imfundo sibona khona ukuthi kuze njani sichide kusukela kule ndawo siye kule ndawo. Bakwethu ngiyathokoza, ibizo lami nginguVusi Nanas Skosana, umusi kamhlanga kunza kogwazana komo kaNanas yagwaza yazi niyo ngayithapita kanithapha amathumbu endoda. Ungakhohlwa sithome ngesingeniso namhlanje esikhuluma ngomzimba. Esikhathini esizako sizokhuluma ngesiphetho sendaba, sihlathulule ukuthi siyini isiphetho sendaba sendatjana ngokuzeleko. Bakwethu ngiyathokoza, ibizo lami nginguVusi Nanas Skosana, umusi kamhlanje kunza kogwazana komo kaNanas yagwaza yazi niyo ngiyathokoza.